I pozdrav svima ljudi, ja sam Aleksa. I danas ljudi, kao što vidite, danas ćemo igrati drugu epizodu LOL karta na mom kanalu. Svidjela mi se igrica, inače igrao sam i malo. Evo kao što vidite, igrica je mnogo zanimljiva. I evo, ljudi, izvinite zbog ne reklame, ovo je prava igrica. Nećemo, kolektat ćemo, tako. Krećemo odmah u trku, da se trkamo. Da, imamo ovo. Onda ćemo da stavimo, da otvorimo ove dvije kutije. Evo ga. Ali nije valjda da je opet reklama. Evo, dobro, nastavljamo, idemo da je otvorimo. Eto. Igrice, evo radiš. Ajde se radi. Idemo. Čekajte, i bar ćemo napravimo malu pauzu. I evo ga ljudi, izašlo mi je nešto iz videa, ne znam zašto. Izašlo je, to jest iz igrice. Evo sad ćemo da nastavimo, samo da se učita do 100%. Evo ga. Krećemo. Hvala. Neću, čao, idemo. World Cup. Idemo. Da, šta ovo? Upgrade, neću da upgrade. Achievementi, collect. Može. 69, idemo race. Evo čekamo sad. Neko dođe. Evo. Krećemo, vidimo hrabanac ili playeri. Pišete šta je stvar da igram, ne znam nije šta da igram. Zato sam i prestao da snimam, mada i bit će sad videa češće. Pokušat ću da izbacim, jer škola, to vam je najveći problem uvek. I tako, vjerojatno svi mrzite školu, kao i ja. Ne podnosite, ne volite. A jebem ti. Jebem ti igrica, više koji džava. Ćeš džava da me podsjeći. Dobro, prvi put smo treći, kao što možete pogledati, prošli put sam bio prvi, a sad sam fucking treći. Ovaj lik je prvi, super Fabio. Ovaj je bio prvi, evo. Smo level 4, idemo ovaj box. A ne. Evo šta smo dobili. Dobro. Ima 70 ovih čuda. Idemo sada achievement, dakle imamo još jedan. Imamo 72. Prebrzo pričamo, ovo ćemo da upgradeamo. Tako, idemo sad da se trkamo. Race. Evo ga. Znači i vi ljudi instalirajte igricu. Zove se LOL kart. Dobro, valjda umete da napišete LOL kart. Nije toliko teško. You can race it. Ok. Evo ga. Sada ćemo da budemo prvi. Znate kako znam? Jer sam... Dobro. Nemoj. Fucking Super Mario. Jebote, Super Mario. Znači igrica ekstra i vi instalirajte. Ne znam što mi je sad. Znači ovako kad je dan, ja ne znam ništa. Kad je noć, ja sam profi igram igrica.
Kao što možete da vidite, treći sam ponovo. 100% smo sad level 4. Kako, zanimljiv ovaj drift, ja, vidite, jer mene tamo u pozadini. Tamo sam ja u pozadini, jadan sam. Level smo 4, vidite. Level 4 dekamper. Jej, collect. Dobro, opet. Ovo glupo. Ajde. To. Šta smo dobili? Ovo bi najviše za sad treba. Ćemo otvarati box. I da, ljudi, napravit ću otvaranje danas ili sutra u Clash Royale, da ćemo otvarati Epic Giant i Crown Chest. I možda neki Silver Chest. Čekaj, šta je ovo power up? Nitro item boosters. Win now. Bože. Šta treba? Šta je ovo BBQ? Šta? Da li da kupim ovaj Gold BB? Košta će mi 20, što nećemo. Nećemo skupljati, ćemo za neki možda malo bolji, pa ćemo možda da otvorimo. Evo idemo u race ponovo, imamo runda 3. Joj, izvinite zbog ovoga. Samo vi stižu poruke. Morat ću se da ih blokiram tamo, da ne može niko mi šalje poruke. Evo, znači, ljudi, krećemo u igru. What the fuck, kako ovo ženski skin ispred mene. Ovo čudan i smešan skin. Ovo Donald Trump iza mene. Kao što možete vidite. Nakirat ću sve majke mi posle ovoga videa. Znači, nemo. Vidite šta mi rade. Zbog njih ću čoveče da izgubim. Vidite kako je loš imati takve drugare izgubljene, mislim. Ne, ja sam prvi, ja sam prvi. Ovo će da bude prvi, aha. Dobro, mislim da po treći, ali... Evo, kao što vidite, imaju vrlo zanimljivi likovi i smešni. Evo, opet ove, kako bi volio da ne mogu da ih oduzim ove kutije. Beži to. Šta smo dobili? Šta će mi ovo koji djavo? Result. Prva, treći, prvi, možda imamo 81 trofej. Liga smo 2. Inače... Joj. Šta je ovo? Join a gang. Gang mogu duđe. Warpings, gang carters, dancets. Najbolji su ovi vada. Uđemo ove. Ovi su inače su iz Srbije. Ući ću ovdje. Join. Brat, kako su dobri. Neko Srbin. Ja. Evo. Slivam. Ja snimam. Bravo za ove što su novu ligu. Evo, znači, ovo što vidite, ovaj lik je... Pa ima Donald Trump, blago njemu. Idemo da vidimo ovog pravog lika. To jest, nećemo da pokazujemo sliku, vidite. Šta nećete mi sad s ove gore fucking kutije? Joj, beži bre. Ko te zvao bre? Nećete gledam. Evo. Šta sad? Evo ga, dobro. Otvaramo. Dobili smo pjeska, znam se bre pare. I dobro, nije loše, ova dva je ekstra. Ovo je bukvalno kao Clash Royale, samo što ovdje imaš vozila i trkaš se, bukvalno isto. Ima što ovdje ima u Friends. A ne mogu sada da ih ne idem, ali bi upgrade. Evo idemo, znači, evo ga World Cup.
Mislim da ćemo da izgubimo. Imamo nešto u garaži. Šta je u garaži? Čekaj. W trophies. In this card. Čekaj. Da li uzmem ovog lika? Ili ovog? Čekaj, moram da slikam. Hajde. Evo ga. Svi kamperi moji. Kamper. Tako. Lavkar, kako je se ispalo. Ok, nećemo nigde šerimo, samo sam se kod imam. Galeriji, eto ga. Idemo tu da se dalje trkamo. Race. Ovo se naravno je obični race, kao World Cup. Samo što je race. World Cup je kao World. Dobro. Da ne dužimo, evo krećemo. Svaki dan snimam, danas će možda biti 2-3 videa, ne znam koliko će da bude. Da mi se pomeni koliko bude bio srećan. Kao što vidite, previše mi laguje. Ne znam zašto, vjerovatno zato što je World Cup. A inače i meni laguje, ne laguje možda samo vama u videu, ali meni previše laguje. To, prvi sam to 26 sekundi, imamo još 2 runde. Jej. Vidite kako sto pravo drifta, profi, vozač, nema nijedan mlade žišta. Sve lepo. I opet ovo. Joj, Milena. Bože, još malo pa se 80. Idemo čime da klajmamo, da ih imamo 80. Je, srećan sam, para broj. Idemo race, ponovo race. Svaki put race, eto ga race. Pa ovaj igri da iđe za trke. Ipak se zove LOL kart. Klip traje 12 minuta. I još 2 trke ćemo, pa ćemo stopirati, pa ćemo završiti video. Znam ja posle da editujem. Ajde. Vidite kako se profi trka. Joj, ajde. Gotovo na trči. Joj, dobro, nisam zadnji, to mi je bitno. Idemo još jednu rundu i kraj klipa. Ljudi, posjetite mog druga Jocrafta, bit će link u opisu videa. Obavezno. A posjetite. To jest, ako vi hoćete, nije obavezno. Ali, dobar je, ima dobre videe. Zanimljiv je. Inače, pozdrav za njega, on mi je napravio onaj intro i još jedan moj drug. Pozdrav za njih dvojicu. Upgrade, uđemo upgrade. Full stage može. Sad nam je ovaj brži. Sve bolje. Sve je došlo na bolje. Evo ga, kao što vidite, krećemo. Trekuj. Nadam se da će na kraju da bude srećan jer ipak kraj klipa, valjda. Šta očekujete? Jo, nemoj, molim te da mi ulaziš ovdje. Sad dok snimam, ulaziš samo na ovoj sad. Ajde, hoćeš li više? Evo ga. Samo nemoj da mi lagoš, molim te, nemoj da mi lagoš, samo nemoj da mi lagoš. Molim te. Čekaj se, to mene ništa ne vidi. A, okej, idemo u World Cup. Bonus, šta je ovo bonus? Carriage, bonus card. Znači idemo World Cup. Nećemo, idemo. Trku. Into up, može. Eto.
Eto, to smo uradili, da dobijemo 3000. Ako pobedimo, idemo u misku. To će naravno da se desi. Dobro, možda pobedimo. Vidite nas, ljudi, nismo loši. Znate li kad sam rekao nismo loši, a pa jesmo. Što mi baš može za kraj videa? 4. Joj. Dobro, ništa ljudi. Nadam se da je to bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like, subscribe i šerujte video kod vaših prijatelja. Subscribeujte se obavezno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!